Anya ti plano yu itatanalpasan ti kalay sayo, Ivy, Michael. Agawit kami kini Ivy balay, mama. Dalata kada kayo dayta. Karbangam dayta ta asawa mo ti anak mi. Agyaman nakta maawatan da kami, mama. Kat, pag naidan yung nga rod, balay yu, Michael? Wan, mama. O sige, ada kayo dayta. Sinaga na akong ti kastoy ang mapasamak, iso ang maawatak. Talaga kasta ti anak a babae. Yawid ti asawa na iti balayda. Di ka egdanag, mama. Kanayon da kayon to asarungkaran diti balay. Okay, namnamaag da ita. Sapay la kumangarod, tagnanayon ti kinaragsak yu adwa. Bindisyonan ti apo ti panagden nayo, akas agasawa. Agyaman kami, mama. Nagkasarda na dagos. At sanda pa'y unay nga gamam mo. Nasaysayatan ti kasdya, itama nga numailaw anda, tatang. Ang sanda pa'y nagamam mo na imbag. Makabulan sa lang nga nagnobyo da. Ay, narigat ti kasdya ay. Kas dalagap apura nagkasar. Tatang, Apay, amudan ay ati ugali ti tunggal maysa. madlang matkit diyan na singpat ni Michael, tatang. Agpada da profesional. Patsyak nga kalaan da. Tanawada ti panagpampanunot da. Ay sos, di mo sawan ti kasta. Tauray sika. Saan mo pa'y hunay nga amaw jay manugang maaw? Naala, italak tayon iti Diyos ti amin, tatang. Ikararag tayo laangan. Asapay la kuma. Tagbalin anaragsak ti panagdan na dagiti apo ko yun. Nakadasaran ni Mama Michael. Mangantayon. Wan, papa. Ningay Ivy. Rimwaren na. Masapa ka no asumrag iti opisina da ita. Tado ti aramiden na. Nangan ka din, papa? Saan pa ay? Manganto ka no ni Jerwar. O sige. Mangan tayo nga rodan, papa. Apay anarabyan ka asimangpat. Kat nagsapa ka arimwar. Ado tinaramid ko di opisina. Kastalatan na ka na yun. Basta agsaw ka. Trabaho. Opisina. Kat, anya nga di kayat mo nga isungbat ko. Di nak pa yun maisaganaan iti kawas ko apag sukatak no kasdya sumangpetak. Di nak maidasaran iti agsapa. Tanagsapa kamot arumrumwar. Natural. Mangup opisina ti asawam. Saan na ka housewife? Ket, tumangsit kan? Ibagbagak lang ti pasad ko kas asawam. Oy, di naksungbatan iti kasta. Asino ka ngagsaw iti kasta kanya ka? Asawa ka lang, Ivy. Di mo lang lang ti pasad ko iti biyag mo, Michael. Talaga met adi ka pa atiwan niya. Jack laim pagaro pa kasta ti ugalim. Nagngatugayam ti pride mo. Kasano? Nagsakit ti pa nagsasaom. Di mo pa'y panunutan mo't no masakitanak wano saan? Awan panawon ko amakiapakan ka. Di ta ka manlangan. Adapay kanyak! Tasaan na ka narwa mamakiapa, Michael! Umayak man, mama. Oh, Ivy anak, sumrak ka. Agyaman nak, mama. Kumusta ka, anak? Kastoy, mayat latamat, mama. Oh, natamnay ti sungbat mo, iha. Jak amo, mama. Jak amo ti isungbat ko. Iha, ada ka di parikot, iti panagdanayo ka ni Michael? Jak laing pagarupa kas di gayam ti ugali ni Michael, mama. Ugali na nga? Jak kuman rebeng nga ibaga daytoy. Tabiyag mi nga agasawa daytoy, mama. Ngam, awan sa bali apang yupa nakiti parikot ko. Anya dayta? Ibagam, barang makatulong nga. Grabe ti kinangato ti pride ni Michael, mama. Anya? No kasta, agap-apa kayo?
Talo aldawon asan kami nga agsarsarita, mama. Anya, imbag ano saan nakakabkabilan? Saan mat kiti, mama? Amo na mat amadaksan no aramidem na dayta. Oh, grabe ti kina-high pride na, mama. Urnusan niyo ano, anya ti saan niyo apagkinkin na awatan, anak ko. Kano kasapulan asikat ang pakumbaba? Saan, mama? Jack pulos maaramid dayta. No aramidak dayta. Dumakkel ti ulo na. Isu at ti rumbang amangay ayo kanyak. Di urag sina kami. No saan nga agbaliw, mama? Anya. Pagsaritaan nyo ang naimbag ti saan nyo pagkinkinawatan ka ni Ivy, Michael. Nagdarasudosak, papa. Nagkasar kami adagos ka ni Ivy. Diyak ninamnama alabanan nak ti asawak. Natangsit gayam. Iho. Ti kayat na. Siyak ti agkurno kan kwa na. Di urawan mo't Pag anok kumangay. Ibabakit din ti pride ko. Anak ko, saan napakaibabaan ti pride taramidem? Tada kayo umitlaadwa ti agsarita. Da kayo lang ti makamu iti saan nyo pagkinkinawatan. Diyak tumaaramin dayta, papa. Amin ang nagbalin a girlfriend ko. Isulaang ti kasjay. Malala. Agyanak ititinga. Sukunam ni Ivy ibalayda. Iso ti pimanaw, papa. Apay ko masukunak. Nudi na kaya ti agawid di saan lang. Anya nga ita. Di, mamati ka iti kanayon kung maibagakan ka iti, Ivy. No nagamamu kayo kumaapay anaimbag iti nobyo, sakay nagkasar, awan ti problemam ita. Lolo. Nagkasar kayon. Sana basta-basta ti panagsinayaw. Kas iti kanayon kung maibagakan ka ide. Saan nakaslain na po iti panangasawa. Ano na po daw? Kat mabalin mo ayula. Wen nga rod, lolo. Anya kay kita daditan. Tiaramidam ita. Kat awawatam latan di asawam. Noon di na magustuhan. Di ka nagtagtagar eh. Tapno sana marubruban ti pungtot na. Ay, sana mabalin ajak ilaban ti karbangak, lolo. Nang runan no kam malidag iti bagbagana. Alangan nga guli makaklatan. Sana gaputa lalaki, kat ung-ung tan naklatan nga asawa na. Laglagi pa nang agpada kami adi-adal. Agpada kami agtrab-trabaho, lolo. Nanya ti amo na, amukmat. Anya garon ita ti plana om. Dituyak pa ilaang agnaed, lolo. Awan ganas kung agawid, ije balay. Ay, nangato ti pride anak mo. Wan tatang. Kanayon na nga ibagaan ni Michael tinangato ti pride na. Nga pati iso. Agpada da iti asawa na. Makita. Husto ti imbagag iday. Nagapuradan tumot nga na nagkasar. Nga uray sanda pa'y unay nga amaw ti tunggal maysa. Wan nga rod Uray ko man no addag pakumbaba kadakwada. Nga awan mat. Awagam niya balayan mo. Kasaritam. Ay wanan niya. Agtinulong kayaw amang urnos iti susik dagiti agasawa. Tanay, kakaskasar na pa'y lang magap-apadan. Nangato ti pride ti anak ko. Isu ajak kayat nga ayunan abalayan. Uray ti anak ko abalayan. Amok mat ti ugali na. Agpadada ka ni Michael anangato ti pride na. Unay lakid din dagiti anak ta. Unay lakid din dagiti anak ta abalayan. Gamda ito iti may pasigurado ken ka abalayan. Ay ayatan ti anak ko ti anak mo. Uray ni Ivy. Amok analaos ti panagayat na ka ni Michael nga anak mo. Isu na lang, tajay pride da ti manggabgabor iti panaginayat da.
Anya nga ta tinasaya at nga ramiden ta, abalayan. Di ta agsardaya mangbagbaga kadakwada abalayan. Kun giddanan ta iti kararag. Wan, abalayan. Nagsubliak diti balay. Ngam sana kaya tasawan day ta, nga agkurnuak kan Michael. Wen, tamok mo't adi mo maaramid na ita. Jack lang amin kaya ta ma-stress ni mama. Iso ang nagsubliak dito eh. Uray siyak mo't ipagpagapuklaan ka ni Papa. Ngam no saan kang agbaliw? Saan tang agkapya? Sikat agbaliw. Baliwam ti kinangato ti pride mo. Sikatin na nga to ti pride na, sana siya. Aklunam nga minan. Duwata, Michael. Duwata. Ivy, saan ka kadi asumrag iti trabaho mita? Maditibagbagik, Papa. Agpa-check up ka, iha. Saanan? Banog ko la siguro na ito iti trabaho. Kan pangaasiyo. Diyo ko maibagbagakan ni mama ang masakitak. Ta sigurado nga agdanag day jay. Sige. Vitamins ka nga ron. Tapno pumigsa ti resistansya. Addan ni Ivy. Awan trabaho na ita. Gamrimor. Naggapon na nga ta. Di na pa'y ibagan sa dino ti papapanan na. Hanggang, pagan anok tagdamag. No di na ibaga di saan laeng. Di nakto pa ikabkabilangan nga asawa na. Tasaan pa'y ngagpakada kanyak no da papapanan na. Inala na tipungan na. Mapan siguro agid na iti salas. Talaga na nga to ti pride na. Hanggang di nakto mauray ang mga ayokan ko na. Pulos mo't Awanan pakibiyangan ni Michael kanyak. Di na pa'y damagan no nagkapwak. Talaga sigurong awanan ti paset ko iti biyag na. Ivy, apa dito isupatin na giddaam. Iha. Inka ijay silidyo Dagaangan na kijay, Papa. Adamot electric fan. Napudot latta, Papa. Kayat kundi ti salas. Apay, nagapa kayo manan ka ni Michael? Saan? Sige nga rod. Panawan kan dito'y salas, iha. Aginana ka nga rod. Adda siguron sa baling ay ayatan na. Iso adi na kun pagan ano ni Michael. Siguro, adda babae na. Ang makaam mo na itibiyag na. Saan aga po ta babae ak? Katsyak ti umunang agpakumbabakan ko na. Malas na. Tasyak ti nagbalin nga asawa na. Mawawak matan. Inak man pa'y uminom. Maulawak. Agrikos ti pa nagkitak. Ivy, apa yan? Anyat mapaspasamak ka, iha. Maulawak. Papa, agrikos ti pa nagkitak. Anya? Anyat ko na ti doktor kan ka, anak ko. Kumusta ti check up mo? Oh, apa nagsangit ka? Ada ka ti problema? Awan, Mama. Ay-ayak lang amin ti bagik. Ngaman kay madanagan. Awan tinadagsa na sakit ko, Mama. Aginan ka payla ang anak. Di ka payla trabaho. Uwan, Mama. Dito yak pailangan naan. Awagan yun ni Michael. Kat ibagayo ti kadak diti balay.
Sinarong ka ramon ni Ivy, ije balay na katugangam. Saan, Papa? Di nakmat-text na mapa ni Jay. Kumusta mo ta? Amom ti kasasaad na. Taasawam to jay. Ipagamit la siguro ni Mama no ada problema, Papa. Isuat yung muna nga ag-text. Apay asyak ngay. Mangan kan, iha. Jak mabisin, Mama. Jak mangan. Manon nga aldaw akasta ka. Mangan ka atap no pumigsa ka, anak ko. Mangayap kayo man iti kaduwa ka mapan iti doktor. Mama, Apay ang mga yabak pailaan. Siyak ngaya ka duam. jak kayat. Basta mangayap kayo iti sabali amang kuyog kanya. Ha? Apay akasta ka. Makadlawa ko na. Namin adon adaras adinak kayat akakuyog. Nukas dyan agpa-doktor ka. Apay, ibain na kakakuyog, Ivy. Sana ka din anapatagkan ka. Uray bakit akon? Kabalan kalata akuyugan iti sa dino man napapanam. Siyak ti rubang nga kaduam. Saan kat ano dila kung purmi di na tao? Sana ka di apatpatgan? Patpatkan kayo unay. Mama, isungar aramitan ni kastoy. Ha? Anya di kayat mo asawan? Magawanandak ko ma. No nagilimadak ka na kayo. Ada na dagsa na sakit ko. Kat sana na maagasan pa. Anya? Ivy, nagutong kamatan. Imbag man, tanaka umay ka. Ivy, apay adi mo yung bagbagati kasasaad mo. At dagayam na dagsa na sakit mo. Ang apay adi mo yung bagbaga kanya. Di ka mat ngamin. Agdamdamag. Pakawanan na ko, Ivy. Kunak lang nung gagangay latay sakit mo amarikrik na am. Ang grabe mat gaya man ti sasaadem. Uwen. Saanan ang maagasan pa iti sakit ko. Di mo lang mo no kas ano ti panagayat ko kan ka. Ayatan ka unay. Ayatan ka man. Michael. Noam mo mala kumatiriknak. Kailiw kong tinaimot nga arakot mo. Pakawanan na. Nagpaiturayak iti kinangato ti pride ko. Amom ngay nayat kay tinapod no, Ivy. Kasta agmatkan ka, Michael. Si kalaang tinayat ko. Sorry, mat. Kapoy di kinatangsit ko, hindi ka labas. Ivy, please. Magpaimbag ka. Diyan kaya na mapukaw ka itibiyag ko. Ikarikatak, Michael. Ita, tanagkapiyatan. Ikarikatak nagpapiksa. Para kan ka. Ayatin ka, Ivy. Nakasagada ka mang sulnit. Iti ado nagkuranga ka ka. Agyamanak. Di nagngarot pampanawan ha. Dito'y ka lang abay ko. Uwan, ikarig, Ivy. Ayatin ka. Kat, sorry iti amin. Anaramit ko. Sorry, Matt Michael. I love you more. Leia, ingkag purchase no malam tani. Naibusan dagiti tagilako tayo. Dagasan na kanto ni uncle mo no malpas ka. Wenanti. Agilista ka nga rudan ka dagiti gatagam tapno awan malipatam. Jay itlog, ingkanto mangalay jay bangir a pwesto tanalakla ka ijay. Mangala kanto pa iti bagas ken Diyos, ha? Di mo liplipatan, ta iso ti mabili ita.
Wen auntie, tandaan anak amin, kan nakalista pa yan. Maalangarod. I-text mo to ni uncle mo no dandani ka malpas. Tapno adda ka dua mamang bagkat ka nagiti purchase am. Wen auntie, o sige, mapanak nga roden, tapno makasubli akadagos. Na-i-display ka din dagiti pinurchase mo, Leia. Adapay na bati abasit auntie. Husto pa'y laday ta. Bilangam tinapaglakwam ta isarramon ti store. Agalas Jesan, inton bigat tumanan. Wen auntie! Ay, makabandog matikas to eh. No jakla pampanunutan at tultulungan da ni manong ko. Babaan ti libre apanagyan na dito'y balay da auntie. Nabayag ko man ang nagsapulak iti nasaysaya at pagtrabahuan. Ay, jadakdakkel ko mabasit ti sweldo. Tapno makaurunungak mat. Tapno danto ko mapagadal ko. Hanggang, sana bale. Mamati ak nga danto mo tinasaya at mapasama kiti biyag ko. Agawa akit din. Tapno makainanaak matan. Anya day chayan. Lumani bagmatan jigay dita baba. Ay, anyamatan. Alas 5 pa'y lang iti parbangon. Ang kaslariri nga daman ti taon. Nasipngat pa'y lang ijerwar. Bumangon akman langan. Nakagluto. Taos tonto na makaawid ni Manong agapoy ti duty na. Kat makapangan pa'y sakbay amaturog. Lia, inlukat ko dyan store. Pakikit-kitan ton kabayatan ti panaglutom, Wan, Uncle! Sige. Sapay ko nak agdigosak na malpasa ka makaluto. Wow! Ado tinaglakwak ita. Ay, sigurado, nalawa man ang tiisam ni auntie no makita na ti koleksyon. Ni Mercy agayim ko ti umawag. Hello, friend? Hello, Leia. Anya ka matan. Nakaupat ako nga awagan ka. Ngam apay nga italasong batam. Ay, pasensya kan, friend. Kalkalpas ko nga min anagdigos. Diyak nang nagtiawag mo. Okay. Ay, gayam. Kaya't mo ka diti agabroad. Jacob sa tibos ko. Agbirbirok iti kadwa na amang bantay dyan akda. Dakkel ka no ti sweldo. Basta maasikaso na imbag jobing. Ay, kaya't ko friend. Ngam, awampay mat passport ko. Kut, amangan no rush mat dayta. Saan? Taimbagak mat nga awan pa'y passport mo. Kat uiling da ka no mat nga aguray. Kasta ka di. Ay, sige, rugyak nga rod nga si kasuan ti mangalay ti passport ko no bigat. Diyak pala ibagbaga kada auntie. Uray tatalo abulan ana urnong titangdan ko kadakwada. Umdas mat siguron day diya gastusak. Anya nga iti rason mo kada auntie kan uncle mo. Ibagaklatan na nga day off ak. Kan mapanak gumatang iti personal agamit ko. Uray ta itaak lang ag day off. Palubusan takmat siguro. Sige nga rod, friend. Baliwan tanto man ang tiagsarita. Bye! Bye, friend! Ay na, nagado ti tao. Imbaglakit din ta intulok na ti walk-in nga aplikante. Ano sa kunda aguray? Tapno malpas kumatlaang ita ti biometrics. Ni, siyak matgaya man ti next sa ma-verify ti papeles na. Madlaya, masapol ayapan mo ti papeles mo dyan munisipyo. Ta ipaklyrical error mo. Ta di apelyedo ni nanang mo idibalasang. Katsan nga agmatch dito birth certificate mo. Ha? Ay, kasta ka di. Apay nga ta. Kadya lang i-register kan ka ati nagkamali. Iso ngayon ka ipasimpa. Tapno makaala ka ti passport mo, okay? Ay, sige, sir. Thank you. Ay, awanan. Next! Diyak masangbot no mapanak pala di munisipyo. Sapay traffic. Agawi dakit din. Hadakan, Leia. Ingka magana no di ka pa'y nangan, tasublatan nakagbantay dito store. Wananti, uri kay aginanan ta siya kung tagbantay. Mga laktulatan iti kanag no mabisinak. Dito yak istora manganan. Mala, sige ti baka mo. Inakpay nga ron agsagana, tadalakad ko. O sige, auntie. Leia,
Agawid na kita tayo naksarong karandananang kanda iti kakabsat ta. Apay, awan trabaho mi tama, no? Nag-resign ako, tasimbang puton dya visa. Inak umili pa'y kadananang sakbay ti flight ko. Ay, kasta aya. Pakitid mo tuman nga rod kaninanang dito akwarta. Ha? So, pa gastusan da ije balay. Usarak ko mamangalay ti passport nga. At damit problema di birth certificate ko. Ituloy kong tulat atag-apply no makaurnungak ton. Nala, di kagda na gading. Tano makaurno nga. Tulungan kan itong mga gabrod. Ay na, agyaman ak manong. Ikumusta nak tulangan kaninanang. Wen, ala, inakaro din ading ka. Tap na masangbot ko ti last trip nga agawid ije probinsya tayaw. Agmano ak nanang. Ay na. Kumusta ka wen ngay? Pasensya kailangan, no itaklaan na kaawid. Agarup 5 bulan mutan, manipod na udi apa nagawid ko. Maawata ka na ko. Numan pa isan ka makaawid. Agsang pumalat at ikwarta nga ipaw-paw itmaw. Kastamot ni ading maw. Tamanipod na tay ti amayaw. Na kayo na dwa tinagbali na katulunga ka mangisaksaka diti panagbiag tayaw. Katagyaman na kiti apo. Tanadaan na kiti anak akaskada kayo. Nakasingsingpet kayo ng anak ko. Ala ni nanang. Di da kayo mabalin na baybayan. Ay, gayam. Umadanin di flight ko. No makaurno nga, ipaw-it kunto. Ta ipatarima nyo to'y barong-barong abalay tayo, ah? Ay na, anak ko, agyaman na ka talaga. Kat ikararag ko asapay ko matatarabayan na ka tinamarswa. Kat agbaligi kay tanyaman nga rapaap mo. Agyaman na nanang. Ay, gayam. Ayan dagiti daduma kakabsat ko. Nang rugin ti eskwela da. Kat Sabado kan Domingo lang adada dito'y balay. Ah, Nagadayo mga minti mapagpag na. Iso a pinag-dorm ko langan ida. no kasta agmay-may sa kayo dito balay. Ay, amukon. Motor tulat tante umuna agatangan tayo. Tapno saanan nga agabang dagiti kakabsat ko. Kat adan to kadwayaw. Mala, si Katimakam mo. Ay, kumusta gaya man daan ti kan uncle mo? Kan jay Adem, kumusta matan? No umawag ngamin kat saan nga gistorya? May atlat tamot ah. Adalat tamot may istoryada ah. Takurang mati may tultulong ko kadakwada nanang. Ano niya man ti mangmangagyo kadagiti kakabsat dante. Baybayan nyo latan. Adan tumot aldaw. Ada tayo ti makatulong kadakwada. Leia, nalpasan ti talo tawan na kontrata kay abroad. No kayat mo, ag-apply tayo dyan Japan. Adaan mo kapag iskwilaan ti Japanese language ija ili. No makapasata, makapagtrabaho tanto ija Japan. Ay na, sapay la kumaa, friend. 6 years mo nga trabaho kada antem. Nagbabalat ta ti sahod mo. One pa day off mo. Kan all around ka pa eh. Wen nga rod friend. Isungawan urnong ko ta nagbasit mo ti sweldo. Kasaritam to nga rod idan. Agpakada kan. Ibagam ti agpaiso kada kwada. Wen Mercy, kasaok na ti madamdama. Kat ibagak ti plano ta nga agiskwela. Sige, kat namnamak at akdaram ti arapahap mo para itibagim. Saan ati kayat dalaang ti masursurot? Wen friend, kat agyamanak manan. Auntie, Anyat ibagam, Leia. napagnumuan mi iti gayem ko ani Mercy nga agiskwela kami iti Japanese language. Kat agpakada ako man. Anya? Asino nga itinamnamaam nga agbantay dito istor? No agsasao ka, kasla nalakat agbirok iti kasukat mo. Adamat ni Insan Marie. Ure tawan trabaho na, auntie. Mabalin siguro nga isupay lang tagbantay kabayatan ti panagururayo iti kasukat ko. Ay saan? Surwan nakit din nga antem. Kan maysa, agap-apply ti anak ko. Kasanun no makapasa iti interview na. Saan asika ti pakadadaalan ti plano na? Auntie, No kayat mo ti agiskwela, agbirok ka pa iti kasukat mo. Ken isurum pa'y iti trabaho na dito ay sakbay a pumanaw ka. wan auntie,
Rumwarak ko maitatag kita kami ka ni Mercy. Mala, sige. Basta di ka agbaybayag, taado ti aggatang iti malam. Leia, good news. Imanugot ni Sally amang sublat kan kang aglakoy gestor ni Antim. Agpasyudad ka no inton bigat. Awit nanto ti gargaret na. Ingkat tulatan sabto ni di paradahan ti bas. Ay na, maragsakan na, friend. Kamaudyanan na. Maaramid kun ti kayat ko. Thank you, friend. Awan anyaman na. Ay, andan ti maestro tayo. Ay, wingag paiso. Hintay di sango tapno may concentrate at agdengag. Ay, nagrigat matkayam ti sao ti hapon. Oh, adawag mo, friend. Ha? Nangkal ko, friend. Sumbat ang biitan. Uray ta di pa matang rugi ti klase. Hello, Uncle. Di ka pa ilan nakababroad. Naglastukan. Nagadwa mi school ko. Ngam itakala sumungpat. Sorry, Uncle. Busy ak ngamin. Nakalaslastukan. Di mo bagay ti umasinsaw. Tapalangkwat ka. Umawag ak to no madamdam, Uncle. Tamang rugin ti klase mi. Bye. Agong uhat samat ni anggal mo. One friend. Gaputadyak na sungbatan adagos ti awag na itay. Limas tugak ka nun. Ma, sobra matday tang asawa ti Antim. Nalabas mat yung agsasaw. Sana bali. Pumanawak to ni balay da antik, Mercy. Mala, paspasin siya amlat taidan, friend. Wan, nasanay akon. Kastamot lang ti trato da ni manong ko idi. Ngam, maawatan mi. Tamakipag nanaadla ang ti kabsat ko kadakwada. Numan pa'y tumultulong ni manong iti gasto si Jebalayda. Para lang iti makan ken bills. Adalat tamakunada si ka. Masansan pa nga istoryaan da kami kadagiti danduma akabagyan mi. Kat nagaalas ti bagbagada. Mala, lalaingan tangarog ti agadal iti sao ti hapon. Tapno may pasata ti interview. Dahito iti may sa awagas. Tapno makapanaw kan iti poder da Antim. Hello, Leia. Kablaawan ka. Naglaing ka talaga. Top student kan top choice na kakano dya employer anang interview kada tayo. Ha? Punta ka nilita, friend? Nakapasa? Wan, adak dito yung office ita. Urayan kan tulat ta dito numalpas kayo dito orientation yo. Nagbit kayo, mat. Nalpas ka din ti orientation yo? Wan, katay na. Nagado ti requirements. Apaman ang makasublita ijili tayo. Ipagnakmat tin dagiti ka sa pulak a papeles. Sally! Ayan ba? Ba't ni Sally nga mangbambantay dito istor? Ayan na nga tan. Pampanawan na gayam to'y istor anak kalugat. Numatakawan to'y istor. Dakas kanyak day dyan agbambantay. Lakay! Ayan mo! Nakitam ni Sally? Hawanan kayo itibain? Nagalasan titsuraan nyo atwa! Bakit ako marabyan ka ako nam? Ay, Sally, rumuwakan! Hoy! Agsubli ka dito, Sally! Traidor ka! Bakit? Ay, tanguston! Apay na kita ba, no? Di mo pundaris, Pumanaw kan! Hawanan kay tibayin! Babaero ka talaga! Pati para bantay ti istor patusam! Arsab ka matalaklak kayan! Bakit? Pakawanan na ko ba? Sinulisog nak na dyan, babae. Basta pumanaw kan! Di kan pagan-anaw! Agsinatan! Hello, auntie. Kumusta kayon ka ni uncle? Awan ti asawak. Nabayagan a pinapanaw ko kaanakan. Anya? Apay ngay? Di na maikat ti kinababaero na. Iso asini na akon. Anya? Kat ni mat Maria kasinsin mo. Masakit ka anakan. Na-schedule ti operasyon na inton malam. Kat
Iso nga imawag hag. Takurang tibus-busan biya kwarta, kaanakan. Bumulod ako maiti kwarta, man. Ay, wala, auntie. Manuti ka sa pulan nyo. Ibagayo, tagpawita ka dagos. Agyaman na Clea. Nagsayaat ka, kaanakan. Si dadaan nakatumulong. Basta lakit di adda, auntie. Kan agkakabagyan tayo, isong agtitinulong tayo. Pagkawanan ako, makanagitinaramid ko, hindi ka labas. Diyak pagarupan, nga nagiti amin, akabagyan tayo. Na kayo nga ang kabsat, ti sinadaan at umulong iti tiyempo ti riga. Uray nun ako spagak ka na kayo iti kalabas. Sinadaan kayo lata tumulong. Sorry, kanagiti amin nga inaramid ko. Ala, husto nanti. Di ka agsangitan, tanapakawan ka yun. Agyaman na ka. Awanan ti istor ko. Nabangkrapen ka, anakan. Anya? Naguyod ko amin na po na ti istor ko. Ala, di kayo madanagan, auntie. Tulungan kayo amang ibangon manan iti istoryo. Asikaswan nyo pa ilaang ni Insan Marie, tapnaging bagan. Ay na, naladaw tan samutan iti reunion tayo anak ko. At dandang iti kakasinsin kan kakabsat ko. Unyarod, nanang. Nala, agawa am ti magnanang. Mabit lang, nanang. Medyo marigatan amag na. Nagdakkel nga minin ti tiyan ko. Oh, adda kayo gaya man, manang. Ay, wala adeng. Ay, da kamin samot ti kaladawan nun. Pasensya kayo na atan marigatan ni Tessa amag na. Dakkel nga min ti sikugnan. Ay na, dandanin alipatak, amasikog kagayam abalasan, Tessa. Ha? Nakasagana ka nung dagiti makan. Agay-ayabay, dagiti nangisagana iti makan. Aywan gayam, dagiti adda maitultulong na nga anak. Iso, dagiti nangisagana ka dagiti pagsasangwan tayo ita. Oh, anya ngay, kat panagadal datim pang pangrunada. Saan ati panagsikog da? Anya ka kaday. Ala, hintay ki day, tanin nakadasaran dagiti makan. Naan niya man ang tisang sangitam. Awan na. Ay, jay ka di pa nanguy-uyaw ni Antim kan ka anak ko. Anya ka di. Bye-bye am ni Antim. Talaga akas jay ti kinatao na. Ay, saan lang si kati pinabainan na. Pudnamat ngamin dagitim bagbaga na nanang. Inununak tinagpasikog ngam ti panagadal ko. Nala, husto daytan. Adda di ta daytan, anak ko. Ay, wanam kit di ti bagim. Tapno na salon at to dayta ipas ngay mo. Anyang ay, ado na sermon dinangag mo kanya. Uray inalda, wano inura sa sermonan ka manan. Sana na may subliti na palabas. Adda ditan, isungaklunan tanti amin. Nagbati ka pa dito balay ate nakmakitsenda. Si kanton ti makamo mangisira kadag iti binilag ko, wan. Oo, nanang. Sige. Uray amo kunti ugali ni Ikit Lili. Sa anak lata ang mairuam iti kinatadam ti panagsasauna. Nasakit dagiti panangumumsi na kanya. Ngam anusak. Agpay sumat ngamin ang nagbiddo ta. Manong Ramon, ag-blow out ni Harriet inton graduation na. Ireserbaan nakton iti dua ababaw, yun. Sige din ko. Ibilin ko to kadagiti boys ko ija pigire. Agyaman nak, manang. Ay kablawan ka ading ko. Ta kamaw dyanan na. Agpaturpos ka mutan iti kulihiyo. Ay kat siyempre, amanang. Nasingpot ngamin dagiti anak ko. Dumngag da iti sao. Iso asigurado ang makaadaldan to amen. Nasayat na itading ko.
Itultuloy mo abagbagaan ken igiya dagiti anak mo. Tapno manay-nay ti panagturpos damin iti kolehiyo. No problem di tamanaw. Awan ti pagdanagam kadagiti anak ko. Ta saan dan to atumulag kin ni Tessa. Maday ta ka manon. Di mo unay dilawan, di ka anakan tayo, ta nakakaasim ay. San lang nga ruda na tinakdiran, tinakasikugkan ko na, kastapay lang nga uyawam. Kasanaw, kaslagmay may salangarudan ni Manang Nena amang isagsakad iti panagadal na, tawan kat nga rod ti amana, tapinanawan da ida, ngam kas jay ma, tinaramid na. Ha? History repeats itself, kunada nga rod. Nagpasikog matakas iti panagpasikog iti tinana. Lili! Oh, san ka day? Ay, pasensya amon ti panagsasaok manong. Ang ampod no mga may. Sana nasaya ti kasta pa nagsasaom Naganak tayo amin. Di tayo mo ti mapasamak iti masakbayan. Ay na, nagpintas ti apo ko kunaya. Babae ti anak ko, nanang. Panaganak iti Grace. Nagmayatan. Maibagay kan kwa na tinagan na. Agyamanak iti saan mo apanang baybay akanyak, nanang. Kasta tinaganak. Iso nga ita, tamay sakan nga ina. Amo ka maawatam tiriknak kas ina. No apay ako na masaan ka abaybayan iti baot tinagbindutam. Nanang. Apaman ang makatanggad ka, ituloy mo ti agadalwan. Ha? Ituloy ko ti agadal ko nam, nanang. Wen, sayang mo tinarugyam anak ko. Agyamanak, nanang. Kunak no naupay kayon kanya, kat saan da ko na pagtuluyan. Ay na, masapul ang makaturpos ka. Tapno makabirok ka iti nasaya at apanggadam. Para iti masakbayan ti apukok. Nanang. Dumtang to ti tiyempo ajak to kabailanan ti manggad. Masapul nga isa ganaam ti masakbayan niyo. Iso pang nga asim Saya atem ti panagadal mo. Wen, nanang. Kumusta kan ka anakan? Nadamag kong agturpos ka kano into na may abulan. Wen, angkel. Kamaudyanan na. Makalpasak matlaangan iti panagadal ko. Nasingpat launay ti inak. Pudno day tako na balasan ko. Agyaman ka, takas ka ni Manang Nena, tinagbalin nga inam. Wan nga rod, angkel. Ingka gumaan na nga isakad ti panagadal ko. Ken ti itangtangdan namat iti mga awir iti anak ko. Talaga kasta. Awan tinaganda ka mang talikod, iti anak na. Ay, un gayam. Kukwak to ti may sa baboy inton graduation mo, kaanakan. Talaga, angkel? Regalong iti panagturpos mo, kaanakan. Di nakisuksukat iti sa bali, Marky. Wen, si ka lang ti love ko, Kate. Ure siyak, si kalaang matilaw ko. Alang nga ron, agawid ta nga ron din iji dagos ko. Taijay tan ang maturog, okay? O sige, Marky, kayat ko. Nanang, agabang ako ni iji plaza iti bagyanak nga giskwela. Anya, asidag laang matoy balay ijay ili, anak ko. 15 minutos laang ti biyahe aging ga ijay plaza. Nagadayo. Kanayo nakamaladaw iji school. Alan agabang ak ijay. Tadan nakita kapag yanak. Nalakalaang ti abang ko ijay. Malaala, baka mo ka nga raw. Basta tarimaanam ti agiskwela, Di mo tultuladan, di kasinsin mo anasapa nagpasikaw. Nanang. Di kay ka di madanagan. Saan to mapasamak dayta? Marky, masikukak. Anya, kasano daytan? Sigurado nga agungot ni nanang mo. Nung maamon na masikog ka. Uwan nga ron, nga ilimad ta. Di ka ibagbaga ti panagsikukon. Anya, sige. Sikat ti maka mo, Kate. Kasla sa anak amamati iti na amuak may papankin ni kasinsin ko, Kate, nanang. Anya dayta anak ko. Kwa, nanang. Anya dayta kunak.
Anya tinamwam. Adda ka no iti ospital ni Insan Kate, nanang. Abay, anyat napasamak kan kuana. Naganak ka no, nanang. Aniya? Hello, anak ko. Kumusta kan dita dagos mo? Apay adi ka matagaw-awi daun. Busy ak nanang. Agsasaro nung aming tiksamin mi. Anya? Sige, nagripaso akpay. Basta ipawit yung allowance ko ha. Bye. Sige nga, Rod. Bye, anak ko. Ay na, may sa semester lang. Agturpusan ni Kate nga anak ko. Kat inton umay atawan, sumarunumot ni Alexa. Ay, agyaman na, taumadanimot ti panaginanami iti asawak, iti magastos, iti panagkolehyo, dagiti anak me. Lilay. Oo, manang nena. Apay may ka. Umay ka umutang, iti paggatang mo iti gatas jay apo ko. Ay saan? Adda ibagakken ka. May papan ka ni Kate nga anak mo. Apay, anya dayta. Kalkalpas mila nagsarita iti anak ko iti cellphone. Amom ka din ti maipapankan ko na. May papankan ko na nga. Di pa naganak na na. Anya? Ay. Di ka man aramid iti istorya manang tamabalin ka nga idarom iti kasta nga ibagbagam. Sana nga gararami diti istorya, Lili. Pudno ti bagbagak. Adda ka no kaliblibin na ili. Muston! Nagatalunay ti dilayo. Jakpat yan dayta. Amok apadpadak sa inyo laang ti anak ko. Apay. Padajay anak mo anasapa nagpasikaw. Ay, nala, adakan ka no saan ka amamati, Lili. Tinapatag, naibagakkan ka tinamwak. Tanangam te pa nagsasaom. Tamabalin ka nga idarom iti kastang aramidam manang. Apay akaslad da kasurun mo. Manang nena. Ay, Ramon. Awan. Anya nga awan. Kitnusan ama ipinta day tarupa manang. Apay, pinagsasawan nakakadiman ti kabsat ta. Wen nga road. Ibagbagak tagpay sukan kwa nangam di napat dyan. Siyak pay kit din tinagbali na dakas. Ay, imbagak mo tankan ko na tinadamag ko may papan kini Kate. Ay na, inung tanak din. Iso adya kung inulit nga imbaga manang. Pagarupan na nga may napadpadaksen tayo ti anak na. Hello, Kate, anak ko. Apay, anya di ibagbagan ni Antim Ane na kanyak. Anaganak ka kano. Pudno aya. Ha? Ala, sana po na day tananang. Kunak tupay kat apadpadaksen da kalaang. Ha? Kayat nangamin kat ama itulad ka iti anak na nasapa nagpasikaw. Di ba't dyan di dandanon da kada kayo? Panang dadaal ti kastar aramidan da. Ha? Darom ko di kabagis kaw. Gapo iti palso nga ibagbagana. Ay, saan na nanang? Di yan idarom. Diyak kaya tiriribok. Isobaybayan yun. Palabsan nyo latang ti imbagana. Masuro na ang aming katanak ko. Imbes ajay anak na ti pakibiyangan na. Saan? Tajay laag padpadakas ti ammo ng aramidan. Mala, sige nga rod anak ko. Bye. Sige Lalaine. Bye. Tessa, asino di kinasarita mi ti cellphone mo? Jay gayam kong agtrab-trabaho iti may isang ospital iti syudad nanang. Kahit, Niinsan ko akit. Adda ka numanen iti ospital. Tanaganak manen iti may kadwagon daway. aniya? Rumbang kumaamaamon ni Auntie daytoy. Tadi na amo ti mapaspasamak kin ni Insan Kate. Ay, imbaga ko, ngam di nakpat yun. Siyak pa'y tinagbalin na dakas. Padpadaksak ka no di kasinsin mo. Isodyak kayatin tagidanon kan kuana. Duwan nagiti anak ta, Marky. Wen nga rod. Kas iti sigon. Itad ta man ti may kadwa nga anak ta kadananang ko. Ta isuda ti mga iwan. Wan, tamasadutak ang mga awawir. Diyak kabisado ti agaw awir iti ubing. Sana bale, tada ni nanang ko apara awawir.
Iso nawaya tamanan, Kate. Ay na, kamawdyanan na. Agturpos ka ni Timabiit, anak ko. Wan nga rod nanang. Kat agyaman nak iti kinaanos yu kanyak. Kastamatan iti apo ko yu. Patpatgan kayo, iti apo ko kanak ko. Iso di kay mabalin abay-bayaan. Kan mabalin, diyak kaya't ngagbanag kayo ang nakakaasi iti apo ko. Agyaman nak nanang. Ta iti likudan ti panang sukir ko kada kayo. Kat tinulungan daklat na. Nakasingsingpat kayo nga ina. Lilay, umay kayon to ijay balainton bigat Ag-blow out ni Tessa iti pa nagturpos naan. Agparti kami man iti baboy. Anya? Naimbag man ta nakaturpaws. Wan atay karigata ka pinagadal. Kat agyaman na kiti Diyos. Ta naisakad kumutlaang ti panagadal na. Aya. Umay kayon to anya kabagays. Ay, jak makaumay. Tagparti kami mo. Ne, anyat okasyon kabagays. Ay, kat siyempre, agturpos mo't ni Kate. Apay, si kalaang ayate agpaturpos. Uray ni Kate, agturposan inton bigat. Agduma nga min napagadalan tinagadalan da. Iso asaan da naggidan ang nagturpos. Kasta aya? Isong agparti kami mo't talo ababoy, ti parjan may kabages. Marky? Apa yung nagawid ka, Dagos? Awanan kay tibayin! Sino day ta babae? Agagaw ka babae! Di mo dangran ni Mariel. Anay ko! Sigapit at naganas namang kabil kanya! Kat si kalaro doon tinagbasol, Marky! Jack kaya't nakabilam ni Mariel. Ta iso ti ay ayatak itan. Anya! Iso nga agsinatan. Naumakan kan. Sino dagita nga ubing, Kate? Anak ko, nanang. Anya? Anak? No kasta? Pudno ti indanon da kanya, Kate? Uwan. Kat pagkawanan da ko, ma. Awanan ko itibo. Nanang, pagkawanan da. Sininaan na kung ti ama dagiti anak ko. Isong inyawin kung dagiti apo ko yo. Anya? Kat kasanon ti panagadal mo? Nabayagan na nagsarda nga kiti panagadal ko, nanang. Anya? Ninamnamak lakit din ti panagturpos mo. Apay, anaaramid mo ti kastoy, Kate. Apay! Pagkawanan da ko, ma. Lilay, ingka pa agpungga adupay ti makan. Ay na, nagbunggamot tindi kasangay ti apo ko manang nena. Talaga napintasan ti trabaho ni Tessa nga anak mo. Naasi ngamin ni Apo Diyos, kabagis. Patsyak nga iso tinang bayabay iti anak ko. Iso nga inturong na iti napintas agasat. Damag ko nga iso kanon ti manager iti kumpanya pagtrab-trabahon na. Ay, wun, kabagis. Ay na, naimbag pa iti anak mo kabagis. At dapay lugan nan, nagpintasan ti biyagyo ita, gapo iti anak mo. Kat alaek man day ti agundaway nga agkid daw iti pamakawan ken ka kabagis. Gapo iti agkakasakit apa nagsasaok iti kalamas. Pakawanan da ko ba? Ay na, lipate mo day jay ading ko. Awan kanyak day jayon. Ante, ayan da insan kit nga, ikan dagiti anak na. Ay na, agsakit dagiti anak na balasang ko. Agguri-gur da. Ay, kasta aya. Adoy ante, itudyokin ni Kate. Kay pa-check up na dagiti anak na. Ay na, nakababain ka anakan. Alakit din ante, awatin yun. Ay na, agyaman akngarod ka anakan. Kinapod na. Kakaasin di kasinsin mo, tawan mo trabaho na. Awan pangalaan na iti pang suporta na kadagiti anak na.
Iso ano agpalaba ka? Ayaba man di kasinsin mo. Ta iso titangdanam nga aglaba. Ha? Ay katuon auntie. Sige, ibagayo ta umay dito'y balay. Tapno adda katulungan ni nanang agtrabaho dito'y balay. Alaman nga road ka anakan. Katagyaman aka. Kan pagkawanan na kumakanakan. Sorry. No adda na isawang ko iti kalabas anak kasairan tirik layo. Wen auntie, napakawanda kayon. Kat agyaman akmat, tasimning pot kayon kada kami.